U kontekstu i ruske agresije na Ukrajinu, ali isto tako u širem kontekstu jedne veće energetske nestabilnosti, rasta cijena energetike, vidimo da je krajnje vrijeme da se Europa jednostavno vrati još snažnije jednim zdravorazumskim politikama, osobito u području energetike. To svakako uključuje i snažnije korištenje i obnovljivih izvora energije, ali i Slovenija i Hrvatska smatraju da to uključuje i korištenje nuklearne energije koja ima potencijal da stvori dovoljne količine energije na jedan pouzdan, siguran način, ekološki prihvatljiv način i to je upravo ono čemu svjedočimo i ovdje u Krškom preko 40 godina sa jednim dobrim primjerom zajedničke suradnje Hrvatske i Slovenije i osim ideje da se bolje upoznamo sa projektom i modernizacije Krškoga, projektom produženja roka trajanja nuklearne energije, elektrane, ali isto tako i sa projektom izgradnje novog bloka Krško 2, kao i sa pitanjem odlaganja radiološkog otpada. Osim toga, željeli smo i ovdje, kao što ćemo jasno i u Europskom parlamentu, ali i mi u Hrvatskoj, dati još jednu snažniju podršku daljnjoj suradnji između Slovenije i između Hrvatske upravo na tom pitanju energetike. Mislim da smo tu uvelike komplementarni i da možemo više zajedno, kao što pokazuje i ova nuklearna elektrana. Hvala puno još jednom kolegi Bogoviću, kolegama koji su bili sa mnom, Tomislavu Sokolu i Sunčani Glavak iz naše hrvatske delegacije, ali i svima iz nuklearke i iz Gen energije koji su nam omogućili da imamo jedan bolji uvid u funkcioniranje, u sve ono što je prošlo u proteklih 40 godina, ali isto tako u sve ono što je ispred nas. Hvala puno.